O bisiwo kwbangma social media thung tongnai kwbangma news nai tongnai international national borok sawima banya Bangladesh o BNP kaisa political party bai gdaljak borok Indian boycott camping khlaimani India ni product rongno boycott khlainani bagai camping khlaimani haikya ma sike viral lengkha yang Bharat phasingni borok rokbo sawaiman thangbai kya amoni bagai tabukhe Bangladesh ni present PM Sheikh Hasina bose okogno tuyi masasu norok India ni product use khayake nongni life kahamdang no India ni sari use khayake nongni jibon chor choli no nong life chor choli no hai hini kwbangma India ni product no bo tuyi Bangladesh ni borok rong no bo je o boycott khainai rong no kok saka haike Bangladesh bai India ni trade ni kok sanani thangake India rok Bangladesh no 15.9 billion ni manei phalo hayake export khayo Bangladesh ni import khaimangake hayaka mani paina mangake 2 billion ni amani bagai no Bharat ni bagai trade ni kok sanani thangake Bangladesh kaisa imported country hayaka haktor ni hinjago haike tabuk ni present government Bangladesh o Awami League borno government tijak Sheikh Hasina ni political party Bangladesh ni Indian government tai India ni kwbangma businessman tongnai rok wanajak tongmani Bangladesh o sabo applying no hne haipana 2014 no nong khana taisa Sheikh Hasina ni सरकार नो फाइका बांग्लादेश तामनि हमाले BNP बांग्लादेश नि काisa पार्टी tongo amono Indian boycott camping khlainai borong no pro Pakistani hini sinijago Pakistani bai belaike gdalja haike chini Tripura ni bagui bo belaike Sheikh Hasina kplaying mani belaike kahamung ka tamni himble bisribag Bangladesh o Hindu Muslim hnei danga nangnai party kha BNP ro haike ajagao Hindu Muslim je kuno dangang hake yang Tripura o aroni Hindu tongnai rok khari phaibeyu haike o jagao Tiprasa rongno jala ri phayu haipana jagao tabuk Awami League government phajak Sheikh Hasina ni government phajak bo Bharat bai Bangladesh ni relation no kharap khainani naya haini chung koktumani bisingtei chung nukjagai mangkha tai bo sawi bo tongo hanyo amoni bagino Bangladesh o amsuk jora kolongma India ni manei product no boycott khlailai tonglai mane amono tui bo kok saka je chung Bharat ni manei product no boycott khlaikake chung je manei rok Bangladesh ni borok rok use khlai tonglai mani amono boycott khlaire baikake chung tamno use khlainai ni kwbangma example roi bo Bangladesh ni borok rong no sawai khonarika haike kubui kok sana thangake amo nana nango borok atkasa Bangladesh rok India ni product no boycott khlaire ka ajago kwbangma manei rok red bare oi thangnai man thogyani bagai haike tinin video amsungno norok video ni bisingtike comment khlai saharmano noro video ni bisingtike busuk joroti saimang kata ani tomo chaya tong noro amubo comment ni bisingtike saharmano noro video no chajaka like khlai di te channel no subscribe khlai di share bo khlai di video no hambai